Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الذي جمعنا في مركز الإيمان ويسر لنا لقراءة القرآن ثم الصلاة والسلام على نبينا عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya markazul imam bersisa Qur'ana ilma muslim tota khotani barana wal kitesanu masera labbi khana jirutenya hunda isambare harkati maranne jabai fachu kamna alhamdulillahi galata galfanne kana sinu gehe rabbi khofar fanne kairof karre nundi baga duftan janne kesumotin tenyas galatoma janne kana sitar gamtan tika gudan janne haferra khabajuf duftan iddotana ya ilma muslima khotani barana ya markaza jumbar markaza khenya maratenuf kanne bari rabbin kenya akai fatane jabai fachu kamna yo isala kifne bodeni shenoina alhamdulillah shukru galata galfanne yo shukri galchine dabalatar kan ya ilma muslima khotani barana Mawata khenya khanuda geisani eibatenya arra hunogi yankuni heduda gamane nubaratonini nuwajinko dachuf kanias ruftani rabbina khafalu galata khaisani ustazotin tenyas tanu barsiftani jannata ha godu kumsumateisani nuti hindaire subaru khaisani nuti ladeuda subaru britesani isina goda tu alla nabiyuna ya obole yanko khotani barana ya markazul imam bersisa Qur'ana ilma muslim tota khotani barana wal kitesanu masera rabbi khana jirutenya hunda isambare fanna harkati maranne jabai fachu kamna kota habarannu hundi muslim tota kairof karren janne tika gudda hunda khane habarannu dini rabbi gudda nikuna mana daya tika ya gudda me birada padu raga jiru hunda yero daya roti hordo fuda kabda taime nyatini tarapi amana ya obole yanko khotani barana ya baba ya umma dagehi gurani isin kumpara chuntir kama khaisani angguta de jate me firandi sini banoni hindabru be hamridani urgutuma pare lala sahaboni isawa intane baraka khaisan osanif dabane wambarani sani me kota hayanu barkarais iftura la sani sena ya obole yanko khotani barana ya umbaka imam bersisa Qur'ana ilma muslim tota khotani barana wal kitesanu masera rabbi khana jirutenya hunda isambare fanna harkati maranne jabai fachu kamna kesahu Qur'ani faida hedumata guya kiyamada rabbi niyamata isin kota jamana vistota mena mukara wambeitan hayata ni jangkara demati ol kala daraja jannata cufaisani timpan nija baka hifzini sadum tetti dabbata kotani hafazna ya ijolle
obboleeyyan koo kotanii baarannaa kotanii darajaan akkana fakkaatti ani baarannaa hin tatteenyuufitti yoo irra tatteenyee duniyaa darratti sheenaan nurraan baatu guyyaa qiyaamaati yaa'uma halkidaanuuf mijeessiyaati akka carraa kannu sinqii gaafaasiti atummaan nuuf tolchi meeqaati maateenya yaa obboleeyyan koo kotanii baarannaa waan dubbata dhimaan barsiisaa quraana ilma muslimtoota kotanii baarannaa walqixxeessaanumaa seera rabbii kana jiruu teenyaa hundaa isaan bareeffanna harkatti maarannee jabeeffachuu qabna waan dubbannu malee isaa biraan kunne nuti dubartoonni hedduu alaafamne ajaja rabbitti dalaguu lakkifne kan gocha aadawii teenyaatti daaleyne isaan raafanii nuti maal taane namni diinni isaa guyyaa tokko rafne akkamiin nu dhufee gachiifnetu rafne akka namaa du'ee xiqqoo malee taane haa taammeeynu yaa uummataa keenya yaa obboleeyyan koo kotanii baarannaa kotanii baarannaa yaa bantuulilee isaa titoomee gurranuuf kan rabbiin nu guddisee beeki quraanani suuraa takka guutuu nuuf cacabuufnani san hunda daaganne nu dubartoonni faaya qaamaa keetiisiif kanne rabbiini ijaaba uffachuun kan nuuf dhamee inni ijaaba lakkiftee meequllaan deemini satrii qaamaa keetii ifirraan buusini nuti dubartoonni ijaabumaan bonna yaa obboleeyyan koo kotanii baarannaa kotanii baarannaa dubbii fidee kararraa nuuf maka dhiifama nuuf godhaa yaa obbolaa haqa qaama sattaarachuun nuti teeba dubartoota keenyaa qullaa deemuun harka dhiira birraa beeynee faashinumaa kanatu nu kutee nu of kolchaa janna yaa obboleeyyan koo kotanii baarannaa kotanii baarannaa Umar Kazulimaan barsiisaa quraana ilma muslimtoota kotanii baarannaa walqixxeessaanumaa seera rabbii kana jiruu teenyaa hundaa isaan bareeffanna harkatti maarannee jabeeffachuu qabna laan nuti har'aan tanaa hedduu dhagaamanne wallaa firaa alii hundaa feerranne gammachuu harkannee isaaniifis qonne gar tokko namayyuu hedduu dariifanne addaan ba'uu keenyaaf baay'eedha yaaddoyne duuba maal haa goonu isinis gaafanne waan goonu waan qabnu garuu mahiidhanne jireenyi duuniyaa isaatu akkana yaa obboleeyyan koo kotanii baarannaa mee yaadaawinaa rabbumaan nuuf jira guyyaa rabbiin jee walumaa argina hanga wadafsinee garuu mahiidhanna obsa obboleeyyan walitti daebina Ura rabbiin jee wal arguuf jiranna inshaallah jecha walitti dhaamanna Rabbumaa nuuf kadhaa yaa waasaa keenya yaa obboleeyyan koo kotanii baarannaa namsaa keenya har'aa faasira raawwanne Rabbumaa nuuf kadhaa isini dhaamanne hanga walaa garuu nagayattiin jenne hanga walaa garuu nagayattii jenne Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh